Kardom, Pin Bertalong Penili Samiro Sing join the Gutherpi, non Bertang Ton Pen Arjukta. Casing long po hinpen meet hangasai hemlong, Jakong Koi Rapliani Pirankia Maikipa. Pirankia Mai long KSCMA Pu Tang Sing Timung Pen Kapachini Ponke, KSC Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Lapen Meghalaya Chief Minister Congress Sangmang Bong, Kachinki Kachingwai Wood, Alam Kidosai, Aduya Hoyoputak, Kidam Tanganita, Pinangan Kachinki Chitan, Padolo, Kualam, Apong Ninjelo, Lasi, Non Apongki Azadasai Ding Dia Prang Lapen, Pupu Sitami Kimisenjia Pan, Kidoan Stakeholder Pen Ahokpet Kachingwai Chingsai, Padunang Pupualam, Pirankia Mai Long Tan Pachini Pon. Association, we would like to highlight some of the statement that yesterday the Chief Minister of Assam and the Chief Minister of Meghalaya, which they have sit in Shillong Secretariat building, discussed regarding the border issue between the Meghalaya and Assam. So in this regard, we have prepared a press note. So we would like to read the press note. After that only we would like to place some views. Through this press conference, Karbi Student Association would like to express our deep concern over give and take policy emerged in the first round of bilateral talk between the Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, and Mr. Congress Sangma, Chief Minister of Meghalaya. Reiterate that the disputed border has a deep and long historical background. Therefore, proper consultation is must with all the stakeholders before going for any official step in order to avoid unwanted circumstances. It is worth mentioning that out of 12 different disputed areas sharing the Assam-Meghalaya border, Karbi, now West Karbi, share the maximum in numbers. Hence, the psychological fears of losing give and take policy apakha nilitum quantum kele damne kele damne chinine bonsi damne nilitum ka phereso doko Karbi Anglong Meghalaya Assam Meghalaya long trehini area disputed area do Assam bongben maximum ke kyongdung ke Karbi Anglong ben Meghalaya along sidu labong tre hiniang bongben long narkete Karbi Anglong area ason sidu lasong bong ben give and take policy puludang de hoito itun Karbi Anglong along le sikidun dui tima pulaso kapire so doko lasong bulang de elitum aban elitum historical kan landam lo nang de elitum natural boundaries do elitum apilar pulang landam nang de elitum take them long. Nanget kadu lasi laso apathan nali tumu aphan ke bang jiani andam ke suluk soda katamu na deji pan pada yang samjing pen kapacun koni pandangin nali tum da welcome lasi kemesanan thegi pan nali hin bangali tum hin pen junugri kantum ge lapun lo je Assam Sarkar ini step yang dia akan sedang council pen cingwai there is a step sidame deng nahi kuch nahi Socheng constituency ke parlo rong check pen rong kor kacheling langten la pen langtoy rong an PMGS by contractor Komal Giri pen Kasalam pon 8.26 km ajak kiding atowar non Kasalam ing tonelo sai ke klem atum hormu hortaran chiroi pon bom tanglo bonta towara bangke Kasalam kasai oi pe ka joini non kachathar loklo Rada tumakari motor ki chehla drong lipina tengla atheki ningkhringapor si hansu arphek check in hinduanta kachu georgi non tuar Kasalam atuma JCB dumper he kachhela nanda chitharlap lapen runlap akindo tuar Kasalam bomhut harlong ki thok chok chelang lapen black topping asai ki klem chok chelang pura tibok terai rong arat rong asar lapen sorkari borka buratum apong kachu pudin ki lamare gripusi rada tumpen akoipi Contractor Komal Giria bang aning hangaling sai ki klemajok non ki achikluanta parpi pe ako Contractor Komal Giria bang aning hangaling sai ki klemajok non ki achikluanta parpi ako pen chitharla kyongdung adima bang ki roller ki koi pami ke ledela jok kari ki beganta pheri thumi mian pin PWD asai ki SU Phaguna timu ke sai chilang damber pusi rongara pen than bonta Phaguna timu abangta contractor pen sai ki klem kasai oyalongsi abi kidun rongajok non penanta kari ki theke chehlad no
Asoslam ke kontraktor ke Komalkiri. Kosono nang itum software mission na tuji. Tuara bang ke 0.5 ke juran kilometer na ke do katiar bang ke sai oi pik lo pen cilumang bang delo si aliona sita lang mi medalo tuar tiar bang ke. So tuar ke busot cutiar sebakana lang pulo mane non bang ke katiar apieng keng se hinupon bom mati. Asi tuar bang noteng pute non ciklunya pige tuara bedat pula. Asi itum pu bang ke tuar bang tiar pamini pelo. là số tuar phan mission này pu xin lý tum áp hàng pen chu hàng đun lo sẽ ta hàng đun pen non năng claim pia bang lang mi mede số tuar ning kan kon si dami tiar det pen sẽ ta cái dam aning kan ki ong pu bede sinon ka tiar da ju jilang pen atuar nang hinu tang lo Tomala silang kontak. So tuar nang liang bong nang li rok lo. Mission tuar kal dela nang li min pila tu. nilin van puji gala son lo athe nil tum dag rong chukim lok si dag nil tum ning kan pharu do lo la pen towar ka ve nil tum ning ki oi ning kang let la pen non towar nang li sita la crude rock akam gali aposi nil tum la so towar bangai ning dog de la pen ri akimi nang su selam le pulo nil tum public su ke kroi thak thelo nil tum rat det ko ane ninga che the pen ning kang sama bangke la lo sarkar tum nang pilo pusi ning che thelo satame pini thaglong lo la so towar kaselam api keng si hingno erlo kaselam tangte lang non hingno pon bom lo la si la nili puya bangke la non amat mesen la so tawar nak cho thu penak pon la ke cheklem thuna la ben la bangsa long ke the ke dinga tum ke ya tum ninga che thelo dak local mate li tum ninga che thenai asongja mla tum pustame alang li tum ta la so tawar puthake nang che lang dun si ke me la the ke mesen na ya phat la sin li hin pen chun ri la ini an ke thaglong la so tawar abang ke department pen abang ke badua mohori la pen sa mate so tum sa ke bang thaglong le la so tawar athe department pen nang che lang dun de ar si batai si hini bak hala engineer bang lo la nat ke thaglo engineer bang ke timung sar non hamren sdo lo engineer alang li methang malo timung sang ho pusipu alang li Lanan ma ke bang bang. lanat ke bang amen phaguna timung pusi itum ke dam de gali patai dam bom lo di la sa company lo mission nang pun mrong sor gamra tum pen tilang se dam bom lo seta lang tum ke kahin selam pinian ke hino dak yang lo thek long non na tum ke bang thang no da si ke klem ni ning da da ni na ri dang cek tem so da pu tum non rong sor di man lo ni tum gamra do manta Kai Emily Roxing tuan ke rada farman kai ta jap thit abang pula. abang ko alang ni phan ke ni tum alang ni em ke man ta ni tum dam bom lo patai ni thang lo dam lang ni lo ma sa lang ni bang rong sor public tum celang tum celang non hinon da selang ni ta bang thu sra pusot kapi mi je phan si itum chuning ri lo lang phan ta hello labang so lang teng atovar la ke hak ko mantune penta la son black toping atovar bang ve pin sita non ke bang panane ni tum daglang teng havar ka do ve tum ta ningarong perfect lo sita me non la bang so atovar ke ningarong po sita me non la black toping bang ke karjulong teng ke complete lo po sinili tum karjulong ke tang lo po si non pena dige dam po palam si karjulong sita me non la tang er lo po sita alang tum dak public agari ke bang ve pin lang belek agari ke sita me alang tum dampar JCB pu kahelat anma atau war bangke non ason cethar lab lo langtui langteng arada kar ieteng sorkar pen kirap kapajir pen misena tobar kilong ajok aninga rong product ponta non contractor komolgiri pen ajok lapuson sai ki claim kasai oi joini non amatsi tobar ke henu eji ajok sarbang chris yara ki aning oi royason si theklong Pinpur ponni contractor komolgiri pen west karpiang long alu ong dung adimalong PMGS by tobar kasilam pon theklong bonta ilong takta misen pen sai ki claim ponawe Ladakh PWD department hin penta theidong kachirap tu pusi ong dung ara tumpen akoi pi non malom so por phan berdang mong ton ponsana Archak Coaching Institute Difu Karbi for students preparing for AWET, JEE, CEE, TET and other competitive exams. Archak Coaching Institute offer courses of 45 days crash course for medical entrance exam, 90 days crash course for medical entrance exam, 45 days crash course for engineering entrance exam, 90 days crash course for engineering entrance exam and 4-month course for TET exam.
Also our facilities, air-conditioned classroom, smart class, sufficient and highly recommended study materials, free t-shirt and student bag. Hurry at a hometown. For more information, call 700-2781425/700-2283-004 or call 700-2322482. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Choral hoy pokchokor jinjin da nang na. Igar koy bong manay bang sarak thane pokchokor ong. Ko pipo no bong. Pipo lote. Igar koy ni pokchokor lote men duway nang nam bidam thane chichakon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkir la po bunan ke. Dam lang no hi kilong bang puji mini. Pokchokor do wai nang pidun tha. Lada ka tok 24/7 open pu. Zero lo anteng puduman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu ponlo. Lahan lo Alon Medical Store, Icheng si Karbiang Bongpen kang Pucheng Pharmacy. Labang so pharmacy lagi 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long poniji. Lapen kilong le adawai nang li order pikang lote prapjin pen long poniji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame humrig non. Anso se kachini jiapan abiar kipia number along humrig tame. Dihina mo phi putot bertalong angthulo. Non sumindar angkang aparman Tokyo Olympic kapadopanalong India pen kachapati dun North East Manipur long rialong kido Mirabai Chanu Swarluang bong Linplike pra circuit weightlifting kirong kachapati long silver medal chipalong dunsi India der phan nongmi keba India det pentami kapathoi hin kapaprang dunang thekimi nangklang bom sonsi nang dolo la sonsi merikom tami India der phan boxer kapathoi hin chipahai dunsi det pia phan nongmi wanlo asam long kido himada sitami India phan kapathoi hin pen India der pia phan nongmi wanlo la sonthot pining lithota Manipur long rialong kido Mirabai Chanu tami Linplike pra circuit weightlifting kirung kachipati along silver medal chipalong dunsi India der phan nongmi wanlo la sojok India Prime Minister Narendra Modi pen danglok India der pi abang pu bang pitum Mirabai Chanu phan kachuru alam thi pajirinti Pinirda kila pansikang ton poiglo domi thakmi kurbang thu